A ne mogu bačiš oči ako ih ne staviš sada. Treba imati puti se sada i ne. Da, to je ono stara vremena da imaš slušalicu. Baš je dobro lopta. Ajde, Ante, jebo. Ante. Baš, čop. Nisam trebao ovo napraviti. Da. Rade. Ključe, Elija veličina. Kaj će to biti? Pa kako će sad tempo ide za mjesec voda? Ozbiljno? Kaj radi? Pa jedno 4 kg mjesečno. Stop. Meni treba onda samo jedan mjesec. Ajde. Idemo. Nema nam ozbiljnija danas, tako da moramo paziti ovaj. Bravo. Nema prolaza. Ajde, uzmi svako igrača, uzmi jednog, baci napad. Ready? Opa.
Ajde, sad su dva. Gore, gore, ajde. Iza. Baci. Tako. Dobar, desno. Tako da. To. Tako. Bravo. Samo nek još malo. Dobro. Koliko možeš. Ajde. Tako je. Bravo, dobro. Ajde. Ani. Dobar. Out. Ajde. Opa! Ti sunce, jeben kunta. Evo Nana Richter. A, bok te dragi. Nema Mirka, ali ima konta.
mora biti korner, sigurno. Onda je on zadnji, Aleni onda veli zadnji. Mislim, rotaciju je promijenila. Naravno da je, ajde. Igramo, Naša, veli da je naša. Čekaj. Alen je zadnji. Baš da se Ante napucao mene i ja Veli sam Alen onda... je on zadnji. Ja sam im sekao cijelo, nek sam Kak je rotacija se stvorila? zato sam ja zapeo. Zato kad je... Bravo! Opet se niza, moraš gledat na vrijeme. Dajte gledat cijelo vrijeme. Onda druga! Lijevo. Evo odmah gol kad ti sjeći. Odi gore. Iza. Ovdje Ante sam. Tvoj dva prvi, tvoj golman je... Bravo! Ante pomozi mi. Ajmo. Joj! Ajmo gore, Mario. Tamo, ostajemo dva tamo vani. Oni trče po... Odolio skura. Eto sada ti povratiti pa svoje da pojene. Ako hoćeš stani na gol, ako ne.
Nemoj mi staviti. Čuvaj mi igrači. Nemoj mi se izvlačiti. A opet je sad. Na istoj strani, vi ćete svi dole, a nećete nabacivati loptu, odi tu. Bravo, bravo. Sva tri ste na istoj strani. Ja sam stao. Nevjerojatno. Ovo može da staje. Anto, ne pušti igrača. Anto je igrač, Anto. Hodi desno. Češće tu napad. Bravo, bravo, bravo. Ante, vodiš od igrača, ti kurac. Ajmo, igrača naći. Sve dobro krene. Ajmo naći, igrača naći. Igrača naći! Ne dva na jednog! Bravo. Radi sam te u glavu, ali lijepo razujela je. Odi nazad, odi, ajde. Budite se da zabije. Aj jebem ti nogome. Kaj, upravo. A? Nemojte se hvatiti igrača. Dva. Tamo se ne boma, ja sam tu. Jebi ga konta, ne mre bolja. Ne, gore. Vaša. Maja, u nogu.
Taman da iskreni, taman. Znaš, ne mogu se okrenuti, jer ako izgubim, on je sam na golu. Ajmo. Kači. Zađi. Opa! Ja ne znam koga vi međusobno se čuvate. Vas je pet i njih je pet. A svima vama Koji su sam tu. pokrivao prvu stativu koja ulazi na prvu. Znači, nigdje vas nema, nigdje. Ajde, obrano dobro. Dawaj, Gaša, ja sam bio tamo. Jes, tamo blizu, ti gađaš gol. Solo jebote, ono. Bio sam kad sam rekao može. Ajde, lagana. Bravo. Tamo ću umate. Bravo. Neće mi minus 2 na energiju. Stamina, lagano. Daj mi, samo je Napokon! Koliko je? 6-3. Ojte napokon. Kakva lopta, rao. Čuje? Koji dio? Ja nisam bio. Jesi ti bio, Marko? Ja ne. Ja sam evo ponositi, evo, hvala. Budem. Ajde. Uzmi to. Uzmi to. Evo, ide, 3 idu. 3 idu. Dobre, gol imamo, ajde.
Prvo dva su tvoja, ne povlači se više. Brzo, odmah! Daj, Mari. Čekaj. Kako se ovo pore? Da je ovo bolnica. Ipak možda neće povratiti. Malo mi lakše. 6-3 crni. Moramo se malo rasprijeti. Sam rekao pričekaj malo, šta se sad? Ovo je bio letio sam, 100% i sad je ovo. Sereš me sese. Pa ja to nešto nužno bilo. Ono, Nisi niko uznijedio. pa možeš, ja sam rekao. Pazi, iza, lijevo. Ajmo, hoću. Davore, ne gore golmana, Ante lijevo sam. Dobro. Ide lopta, ajmo. Dobro, jebem u mater, do kad će on to raditi? Šta igraj? Šta je bilo sad? Pa opet držite, urat u ruci, a ne igrača. Ma je, pika mater, ajde, sedi, drži igrača, ne bi se napucavalo. Ajde, da sedi. Napome druga. Uzmi, lagano. Vraćaj. Ante. Gore. Pusti! Joj, mislio sam da si ostao. Da je to važno. Pazi. Ona Stiza. koja lopta. Bliže, dečki, bliže. Sam s dvojicom. Sam s dvojicom.
Mario. Rade, tamo sam, pazi. Fronta, nemoj napraviti, dobro fronta. Dobro, hej. Evo lijep. Imamo otvoreno. Ima koliko? Donio. Hej! Ajmo, ajmo, ajmo! Sreća! Jedan. A, Dobro. Ostani na njemu. Davor sam. Ostani. Hop, hop! Ne trči na loptu! Uzmi! Noge. Nemoj trčati na loptu, samo prosjeti! Nisam mu mogu. Trčao na loptu, on je osmo stav! Nisam mu mogu. Šta ide? Polako. Dao sam ti ovdje kad sam mogao. Čekaj sad. Sviđa mi se rezultat, sad ću ja igrat polako. Gledaj. Igra, ajde. Hoću. Znači. Lagani blok jedan već. Možemo igrati. Neću lagana! Ne povlači mi se, izađi na loptu! Ruke, gore, Marija! Neću. Ante, davaj. Bravo, idi gol! Blok! Ide! Bravo, Ale! Samo diraj! Ja idem u rap. Evo, što sam rekao. Vidi da se svi zajebao idem i ja. Čekaj, idem krenu. Nemamo. Sigurno! Može, hajde.
Djeca igraju nogomet, ali igraju neki kurski sport. Ne znam šta je. Bravo, Konta, bravo. Bravo, Alen, bravo, Konta, bravo. Nema nikog iza, nemojte ga čuvati, molim vas kurac. Nek dečko skače sam. Ovo nije nogomet. Ne igramo ovo nogomet. Ovo vidiš, ovo ti je nogomet. Sam ti dode meni, ja ću tebi, dva dodira igraš. Sam bereš. Daj mu majku. Ajme, nemoj jebati. 7 ili 8? Sedam je premalo. Zatvori ništa. Čekaj, stani. Je, samo ja malo jako. Uzmi vode malo. Ja uvijek čekam kad je naša lopta. Sad imamo kontru, Ante, kaj sad? Kaj ćemo sad? Ko uzima vodu? Evo, ko uzima vodu, baš. Ne igraš ili igraš? Ma igra samo malo vodi da potom. Okej. Kada stane, znaš ono trvi vrata se napravi ovo. Ne, kužemo ovo, neki si u terenu. Damo reci kad može. Može? Ajde. Gol. Mari, Konta. Ja mislim da je Zalora. Dobro je. Ajmo, trening. Ne! Traži! Daj golman. Lijevo, Mario, sam. Pokrenite odmah, pokrenite se, dečki, ajmo. Ako ne možete, nek neko stane na gol, ajde. Igrač. Opet si sam. Dva su sama, majke mu jebe. Ovo sam ja. Igrač.
ako si Ne, ali ti je... igrač. Znam, ali može ti sad biti mnogo. Ali dobili smo nemaš 2 gola iskontrolirati. nakon korijera, izvane nikoga nije pođu. Ajde, radi. Samo unutra. Mario iza. Antonio desno, Antonio. Ovo Hrvatska. Pađi leđa. Dobra. Samo po povodu i to je. Gotovo sam bio spreman paradu napraviti. S onih 2 rebra, ali dobro. Odi konta vamo. Šalji. Bravo, zabi se gol! Bravo, To je to. Ste vidjeli nešto? Prva lopta, tuk, svi stoji na svojemu. Vanje, jedan sam. Dvojica, držice, jedno da. Bravo, majstore, bravo! Kreni, da. Pa ne mogu ni 12 kontrolirati kurca kad nikog ne drži. Koga da kontrolira? Ovako, Alen, mori, vrati. Preuzmi. Lagano duha. Lagano. Još, ne bi tu, Alen! Znači, sve su na putu na gol, svi bi se zabili u gol. Majku ti jebem, niko ne stoji sa strane. Rekao sam ne. Nevjerojebeno vatno, Nije ga htio. Devet, pet. Leđa. 9-5. Dečki, ajmo dalje, igrati, ne se raspas, 9-5. Lijevo skroz. Ja uzimam. Odmah šalji. Dobra ideja. Ajde. Jebe ti mater. To treba imati jedno 5 godina treninga, onak shvaća. Davore, lopta je po podu, ne moraš. Stavi tako, ali skroz lijevo vani. Dobro. Više idem. Nije, ruke u stijela. Bravo, vodi. Pitaš ga kao smoknu list. Ništa ne može. Samo drži igrača.
Matere! Evo iza. Gledajte me, već imate snage. Jedan napred ne povlači se, neki rade. Stisni, skroz. Pokriju! Jaj! Bravo. Ajmo još. Prva! Ajmo Gore, Mari. Može! Ja! Pička joj materina! Pusti ju! Gol! Ajde, dođi, Anton. Međe mala. Čemu sad to? Čemu mi ideš u putanj? Koji klub? To je prvo nikada. Ti sad tu ideš drugim, pa nisam to već tako mogu. Znači, gol. Nemojte trčati nazad, dečki, sve je okej. Neka, to bude budala, to riješi. Vi ostanite naprijed. Zabite kurac. Ko ne može trčati, nek ide na gol već. Svi možete trčati. Jebote da mi to vidi. Ajmo jedan na gol, dosta. Ako mogu ja ovako. Čekaj išće po loptu, kaj ću potati? Ja, Dan, ha? Stranu jedan naprijed. Opa. Igraj. Čekaj, je sam. On je na golu.
se Bože, bravo. Kako je ovo bilo? Ovdje Mario. Ej! Pusti, tako je. Nazad Mario, malo. Tako. Sad. Antonio, peta! Odi! Ajde, jedan, priđi mi. Priđi mu jedan. Nazad. Doma. Doš. Ja radim. Druga! A zašto vi ne daš sad? Ne, man, dobro se spavim. Ići igraj. Nazad, dva. Lijevo. Gol, ajde, gol. Bravo! Kad si napred pasite, ej. Nema me! Desno ide, desno. Još. Bravo. Odi mi jedan. Tak. Desno. Druga napamet. Bravo. Joj, bravo! Ale mi dragi. Napamet. Okej, Ante. Jaj!
Zašto sam retardiran? Igrač, na blok. Druga. Iza Davor. Mora vani. Ajde, Mari. Ne mogu više. Ne ispaš. Veza, tako, evo ga. Veza. Bravo, ajde dalje. A ne! Jaj! Ne, ima duge noge, kuš, riješi se prije lopte. Može. Oj, Davor ovdje. Sam si, nema me. Paul. Ajde odjebi više jebote s mene. Kurac. Sa tim forama. Kaj je bilo? Kaj sam? Ovdje pokaži šta je. Pa jebote kako to građi? Pa nije to građenje, to ukopavanje igrača. Ante, si dobio faul. Šta hoćeš više? Pa da igra to stalno taj stil. Meni nešto prigovara na sve. Ja nisam zvao 3 puta. Ovo ga svako malo. 11-7 crni. Ajde, jedan rade, jedan lopta. Ale! Bože! Kaj je pogodio, jel? 12-7, kreni se, ali? Mario ide, 2, konta. Sorry. Ko u Benicu. Nisam naš mini. Mini. Znači, malo sam se s reketom i drži, kužiš, sa ovim imao reket i nisi skroz na nogu na težina. Reket mi pomogu, baci se na leđa.
da si vidio, izgledalo ovo. Kada mi pek. Odi. Opa. Još. Znaš, ajmo. Može. Joj. Sad kad trebaš pucat, jebem te! Može! Druga! Op! Moraš mu dodat, čovječ, ispratio te. A doda već jedno četiri. Ja! Lomi ga! Zamjena je bila ovdje. Znaš zašto je došao? Idemo! A! Antonio! To je sad gol. Manović ga pusti, trči prema dolu. Prema dolu bi vidi. To je sam. Druga stativa. Koliko je? 14. Desno! Vidiš me! Ja vidim ovdje kod njega u tesu tamo glasačka. Imaš prije najbolji se Bliže igrači, bliže! Odi na golman. Bliže igrači, taj. Desno, Mario. Jebote. Ajde, jebi ga pokriveni ste. Brzo. Dobro, nazad. Nazad, još. Ovdje, lijevo. Može! Šta? Nije bio fol, ja sam prvi došao do Gru! Dobro je sve. Opa! Stoji na mjestu. Opa! Šta radiš kako je nama htjelo? Pazi ga tu unutra. Nisam ništa rekao. Odi van. Iz auta ne smije zabiti, ali tako? Ne. O. Gađe. Bravo. To je to. Zakonac igra.
14-8 crni.